I veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Amko i dobrodošli na moj kanal. Samo prije nego što počnemo sa videom da kažem da svi koji mi pišete poruke ili naravno komentare, poruke na Instagramu, Facebook, gdje god, ja ne odgovaram na poruke privatne iz razloga što meni na dan stigne po 20 poruka, ja ne mogu stići na sve odgovoriti, prestao sam odgovarati jer sam napravio Facebook grupu. Tako da, svi koji šaljete meni poruke, ima ljudi, vidio sam, koji znaju oko Kodija, postoji Facebook grupa koji imate link u opisu, zadnji link, znači Facebook grupa, učlanite se, ja prihvatam sve članove, znači samo pošaljite zahtjev, prihvatam sve članove, unutra imate pravila grupe, znači šta se ne smijete raditi i možete pitati za bilo šta, nije vezano samo za Kodij, znači možete pisati bilo šta, ako imate kakvih problema ili šta god, i tamo ima sada oko 430 članova, hvala puno svima koji ste ušli. Znači samo da kažem da tamo se učlanite i da jednostavno koje god pitanje imate u roku od, ne znam, sat vremena ili tako nešto ćete dobiti odgovor. Ja tamo i ne ulazim toliko često u tu grupu, napravio sam i da biste vi mogli pomagati jedni drugima, tako da slobodno uđite, učlanite se, mislim to nije članstvo, to je besplatno, to je Facebook grupa i jednostavno ako koje pitanje imate tamo postavite i vjerojatno ćete vrlo brzo dobiti odgovor. Ne odgovaram na poruke jer jednostavno na fakultetu sam i ne mogu stići ja čitati poruke, pročitam samo da mi se izbrišu notifikacije, vidim da svi imate iste probleme, tako da bi zamolio da uđete u Facebook grupu, učlanite se i tamo će vam se riješiti vjerojatno svi problemi ili će vam se barem pojasniti zašto to ne radi. A što se tiče YouTube komentara, čak sam prestao davati srce i lajkove jer ne mogu stići, jednostavno ja uđem samo da vidim šta se dešava i ne mogu stići pisati komentare, tako da vidite koliko često izbacim video, onda znate koliko je sati. Tako da, šta je tema ovoga videa pored Facebook grupe, jeste da, evo kao što vidite, vratio sam se iz Sarajeva. Snimio sam nešto kratko vloga, imam par slika, tako da ćemo izbaciti možda taj vlog mješavina sa story time-ovima. Znači imam par zanimljivih anegdota, tako da ćemo vjerojatno neke story time-ove izbaciti. Sa par slika i tako to, ima zanimljivih situacija i iskustava, tako da to ćemo izbaciti vjerovatno. A što se tiče dalje situacije sa kanalom, znači fakultet je u toku, prvi ispiti su prošli, sad se treba pripremiti za druge i učiti novo gradivo. Također, znači neću stići snimati, kao što je bilo i do sada, probat ću snimati barem jedan ili dva videa sedmično, znači to je ono za vikend koliko stignem da izbacim. Tako da nemojte očekivati puno videa, imam nešto nasnimanog, tako da ću to probati izbaciti. Stiže novi internet, tako da sve što budem imao slobodnog vremena, ako ne budem snimao, probat ću da live-am, pošto dolazi jedan ekstra internet, tako da svaki put kad budem uftio sat ili dva vremena sedmično ću ufeti da live-am. Usput, koja je najglavnija tema ovoga videa jeste playback failed, tako se zove bukvalno. Kogod ima problema s Kodijem, da mu, znači, na bilo kojem addonu izbacuje i bilo kojoj verziji izbacuje poruku playback failed, one or more items failed to start, tako nešto, čak the log for more information. Pregledao sam sva rješenja na internetu, nijedno mi nije pomoglo, bilo su 3-4 rješenja, nijedno mi nije pomoglo. Instalirao sam od Kodija onaj njihov log viewer i bukvalno mi izbacuje da je greška 401 ili 404, sad se ne sjećam, uglavnom greška je do njih, znači ne može se to napraviti jer vi to niste pokvarili, vi to ne možete napraviti, tako da vjerojatno je do njih nešto, kad on to napravi tada će to raditi, ali zašto da se trudite toliko oko toga kad radi Portal 6, bukvalno sve jednom. Sad ne znam na sve jednom addonu, znam za ovaj glavni, mislim za glavni koji je najpopularniji na mom kanalu, da za njega radi, tako da jednostavno idete na Portal 6, a ako ne radi slučajno, onda imate Watched i Rocker, mislim manje Rocker, više je Watched, jer moji gledaju Watched, nema nikakvih problema. Usput, ako vam Kodij ne radi ili ako vam koči, to je vrlo vjerojatno zbog internet konekcije, ja sam sada dobio jedan novi internet, mislim sad ću dobiti još jedan novi paket. Ovo je bio kratko trajni, pošto sam promijenio na optiku, tako da dobio sam neki internet i bukvalno povuče sigurnih 4-5 downloada, znači ekstra vuče internet, tako da ako vam smeta Kodij konekcija, ako ne možete istrepiti, probajte sa Watchedom. Ja mislim da sam ispričao sve što sam htio u ovome videu, znači vratio sam se iz Sarajeva, izbacit ću par story time videa, story time je znači kad pričam anegdote,
Nadam se da ćete to podržati koliko toliko. Snimet ću, znači osada Call of Duty Vanguard još uvijek nisam izbacio jer sam imao preslabu konekciju, a svaka misija traje po 30-40 minuta. I to znači najkraće izdržana, tako da imam spremnih par misija, još ga nisam ni završio jer nisam imao vremena. Tako da ću to izbaciti čim dobijem internet. Planiram da se počnem baviti live streamovanjem na Trovu, iz razloga što na YouTube-u jednostavno, mislim normalno svaki ide na Trovu zbog para. Fazon je u tome što bih ja probao da live-am ako bude dovoljno dobra konekcija i na Trovu i na YouTube-u u isto vrijeme. Znam da bi to podijelilo dosta publiku, ako ne tako onda bi samo na Trovo izbacivo live-ove, a na YouTube-u bih nastavio znači snimati videe. Tako da bi na YouTube izbacivao video kao i do sada, a na Trovu bi samo live-ao, ali većinom samo igrice. Znači na Trovu bi se prebacio igranje igrica, tako da možda bi izbacivao od isječke ko zna. Uglavnom možda malo proširim vidike i mogućnosti svog rada ovdje na YouTube-u, tako da mi malo bude i zanimljivije. Znam da ne mogu stići od faksa, ali koliko toliko, tako da hvala vam puno što ste pogledali ovaj video. Ništa bitno nisam rekao, mislim jesam bitno rekao. Ako imate kakvih problema, učlanite se u Facebook grupu jer rijetko kad ćete dobiti odgovor od na komentar na ovome kanalu jer je postalo nemoguće odgovoriti na 10.500 komentara, bukvalno mislim toliko vas je na kanalu, tako da je nemoguće odgovoriti na toliki broj komentara. Tako da učlanite se u Facebook grupu, ja od toga nemam ništa apsolutno što je Facebook grupa znači aktivna, što ima unutra 400-500 članova, niti ja imam ništa, a niti se sa tim dičim i hvalim, to je ono meni bez veze, tako da tu sam napravio samo zbog vas, ja sam tu samo administrator, ni ne komentaršim toliko često, jer ima ljudi fakat koji znaju oko kodija, to se primijetio, tako da učlanite se tamo, dobit ćete sve odgovore što se tiče Playboy Field, znači probao sam par rješenja da se instalira neki addon koji će to očistiti, nije uspjelo, to je do njih. Pregledao sam log i bukvalno je do njih, tako da probajte Portal 6, ako ne probajte Watched. Hvala vam puno na gledanju, pretplatite se na ovaj kanal ako ste novi, izbacit ću još par videa koji će biti zanimljivi, a zanimljiviji od ovoga. Znači pretplatite se, kliknite zvonce ako ste novi, lajkujte video, komentaršite, mislim komentaršite jednostavno eto, obične komentare, ne probleme, mislim možete šta god komentarsati najzad ono, to je YouTube. Podijelite kanal sa prijateljima ili klip jer ovo jednostavno eto učlanite se u grupu na Facebooku i dobit ćete rješenja. I ako neko želi da donira, naravno kao i uvijek to nije podmoranje, imate Paypal u deskripciji, imate Streamlabs, to je isto mislim donacija na Paypal. Tako da to bilo to, imate naravno i Western Union, to je možda i lakši način. Hvala vam puno na gledanju, vratio sam se iz Sarajeva, možda će vas očekivati ovih par sedmica još par banger videa, ali na raspustu očekujem više, tako da hvala vam puno na gledanju, mi se vidimo u nekom sljedećem klipa, do tada, ćao.